Dumelang baheso la moetswe ho leihlo la setjhaba phirimaneng ena. Ditlolo tsa molao di thunthetsa seriti sa mabollo profenseng ya North West. Sena se bakile hore mapolesa le baahi ba se dumellane ka bohlokwa ba mephato. Good evening. Lawlessness tarnished the image of initiation schools in the North West. Selo sa dipego tse di jaaka go gapiwa ka dikgoka ga basimane, dikolo tsa setso tse di seng ka fa molaong le dikgobalo tse di bonwang ka nako ya bogwera mo profenseng ya North West di golela pele. Dipego tse di tshwentse magosi le batsadi ba bana ba bona ba isitsweng bogwera ka dikgoka kgotsa ba ba thobileng ke le tumellano ya bone jaaka batsadi. Ba confessitse gore bana ba ithuba ba tlile ba le ithu ke tlhogile le mpho. Re ba bolaile e be re ba fisa ka taere. Botlhoko ja teng gore ba dirisa ditlhare tsa ga bone. Ke gone mo gongwe mo itleile kete bana ba rona ba hapoga ditlhaloganyo. Ga gona se mabollo ke a batla mo motseng wa ka. Kgollo Maselwa o phela fela ka diritibatsi morago ga gore ngwana wa gagwe yo dingwaga di le 16 a nyelle ka ngwaga wa 2023 fa kgwedi ya Sedimonthole e simolola. O utlwa fela ka magwate gore o sale a ile lebollong. Ke ga go tswa story sa ngwana mongwe o fana ka seleke o krile a tlhokafetse e be ke go bula missing person. Khutsafalo le Semela o gella dikeledi fa gopola mora wa gagwe a mogelang. Le ene o nyeletse fela morago a utlwela gore o ile bogwera. Gona le batho ba re nna ke motseri ke mo isitse ko. Mara yanong gore go diragetseng ko ga ba tsena ko ke se re sa sitseng. O mo utlwelela teng ko letlhogonolo a bonweng teng la bofelo. Ene moshimane o re ngotsere ngwana ke o nang ka fao. Ke bukile ko go ene ke mmotsa ka ngwana ke a ba re ke motsere ke go tswa gore mmotsa gore e le gore ga o re tsere ngwana ke ne ba le ba ka ya re ne ba le bararo ke be ke bontsha setshwantsho sa ngwana wa mmeo a ba ntha re moshimane o le ene nana la amogela ngo bidiwa Tlhogi so ba kopanetse ko ne ba sa itsane all together. Moragonyana ba belaelwa ba ile ba tshwarwa ka thuso ya maloko a morafe wa ga Kgosi Moilwa. Ba supile molora gore ke fa ba fiseditseng masaledi a batho gone. E sa le ke tsa di-DNA ka February ba ntestile ga 3 di tla di le negative gate ke molora go lokwa for the first time ke ga go tla gore papa a gwele na test le no yana reme ga ba re sepe ha ise re kerete DNA ba ntsere DNA for the first time ke le mong le tla ga dire negative ba ntsala bobedi le tla ga dire negative. For now ba tswa go tsala boraro ba tsale di twin brother la gagwe le tsone di re negative. Seo se feletsa center se re ngwana ke Samuel ga o mo motengamelo re buiwang. Ditiragalo tseno ke tse dingwe tse di tsentseng bogosi jwa borolong bo Ramakgetla mo Mahikeng le jwa Bakwena ba ga Molopeane Tsebetsebe. Kgosi Malefo ga a batle bogwera mo motseng wa gagwe. Ga gona se mabollo ke a batla mo motseng wa ka. Ka gona ha letlelelwa mona mo Bokwena ka gona re tshaba le bone bosenyi bona ka gona na ba le go sekgweng kwale ba tle ba ja diphologolo tsa batho. Bogologolo mo ga mongwe go no go siame bothata bo botona ke madi le bogagapa. Batho ba bantsi ba dirisa bogwera go dira kgwebo ke sone se ba kgonang go gapa bana le go sena tumalano. Last gape bile ke a kra ba bangwe ke fa ba diredi puso ba diredi ba ka go officing ba tsa ba bangwe le gore ba krile le gore basimane ba se ba kgaotse bana ba lwala ba isa bo tleliniking
re ba tseye gape re ba ise police station wa romele ko sepetlele. Re boditse kgosi mokgweetsi gore a gone go matshwanedi gore jaaka e le mme a ka tshwaela mo tirong ya setso e lebaganeng borre. Ha o le moeteledipele rra ga go tlhophe gore wa go e dira tiro e rileng o naela ko kitcheneng ga go kgonagale. Ha o le moeteledipele o tshwanetse go nna le kitso ya dilo tse dintsi tse di diragalang mo gare ga motse wa gago. Fa re tswela pele ngaka ko bookelong jwa Kleenex Victoria Private Hospital mo Mafikeng ya re tse dingwe tsa dikotsi mo mephatong ya bogerwa di bakiwa ke gore bangwe ba basimane ba phela ka diemo tsa maphelo tse di masisi tse go sa itsiweng ka tsone go fitlhela kotsi diragala. It's not everyone qualifying for circumcision. For example, go na le bana who have conditions from birth like the hemophilia. Hemophilia is a bleeding condition. If we cut anyway, whether ki foreskin or wa limala mo letsogong, they won't stop bleeding. So imagine if you're doing a circumcision on such a patient. A re mongwe a kile a ba a latlhegelwa ke dirwe tsa gagwe. I can give you a case A1 in Kopaning Leona through my training, which I think sticks with me even now, where a young man, I think he was 16 years old, Oile Tabing, and he ran away. And when he came to us, the whole structure had basically wasn't getting muddy, and we unfortunately had to remove it. And now you have to leave knowing very well that small procedure has changed your life trajectory for bophelo ba hao bo botle. Ga se bagolo botlhe ba ba sa batleng bogwera. O manyana maine a re morwa wa gagwe o tlile a le botoka thata fela fa tswa thabeng. Ne se motho e reng ha ke mo roma a baya ne le motho e reng ha ke mo roma pele a isa ye le bollo o na khona go tsenya tlhogo ela ba tsimola ba sa eko mare since a zwa teng ha ke mo roma waya o khona go ira tiro tso ga furu go ne se motho o tso ga furu o ne le nna ke khona go motsosa le gona gana go tsoga mare since a zwa kwa o ira tiro sentle ha sa thola le bodipa ha sa thola betsa ja ka nne ke itsa betsa le ko sekolo na betsa bana ba bangwe ba go le ba ba ka nna ba isa bana ba bone ha gona bothata nna ha ke bone bothata bope kutlwana o tswa le bollong ha no bojalwa ha go hela ja ka ke ne ke mo isitse ko teng. Re o bakeng mooki ke ngaka ya setso ebile o bolotsa mephato ya bogwera. A re bogwera ke karolo ya setso go tloga kwa galowe. Bogwera ke go godisa ngwana, go mo fa maikarabelo, wa mo godisa gore jaanong o fetela ka fa o balwa le mophato o rileng. Maikarabelo a gago jaaka ngwana wa mosimane ke a mo setšhabeng. A re go bolotsa mophato wa bogwera ga se fela go dira jaaka rathipana le fa seo e le engwe ya dikarolo tsa go rupisa basimane. Go tshwanetse go nne le maikarabelo mo ngwame ke fela gore gompieno go na le ha re latlhileng tsela gone. Gopola gore ga o tsena ko mophatong sa ntlha o rutiwa gore o mang, o rutiwa ka bowena gore o mang, wa amana jang le ditšhaba tse dingwe, o tatelano motho ga o ka e ba jalo, o rutiwa maikarabelo a harologaneng. A re go rupisiwa madi a tshwanetse a tshologa ka ntlha ya fa e le kgolaganyo e dirwang ka teng. Mo Setswaneng re a itse gore kgolagano e dirwa ka madi, e dirwa ka molora kana molelo le mmu. Mmagwe le tlhogonolo a re go ne go sena gore ngwana wa gagwe a ka ya bogwera ka gore o ne a kile a ya bookelong. Ha ke bone mosola wa bogwera cause se sale ke tswa go circumcise a le 3 years. Kgolagano ke ya madi, e dirwa ka madi. Goreng o tswa kae
go iragetseng o kile wa tsewa wa isiwa tleliniking ga teng go na le tsela ya go amogela mo kitsong ye kana mo kgolaganong ye. Re berekisa ditleliniki le di-hospital e tla re ga dikolo di kwala every ka bo midterms re bitsa ba health ba tla mo tleliniking mona bana ba kwadisiwa ba isiwa mo tleliniking ba lo circumcisiwa ko tleliniking. Mo morolong re amogela merafe mengwe le mengwe mme bontsi re na le Maxhosa re na le Basotho mme merafe mebedi e dirisa bogwera jaanong bana ba rona ba iphitlhela ba tsena koo. Go na le batho ba tswang ko ntle ba tswa go bo Bodibe ba bangwe bona ba tswa go Lesotho ba ipulela mabollo mona re sa itse e sotleng ga tetla ya rona re le magosi a Ramatlabama Tsetse 600 mme fela ka gonne gona ga re bolotse re tsamaya re tsa dintlha tsotlhe re isa go mapoliseng ke bile ka tla ka tshwara ba bangwe mo morago ga thaba yaka ke a ba isa go police station ba tlatlhamolla le maponisa mekhukhu ya bone batho ba bana ipeile mo. Go na le batho ba ba iseng ba tlhaloganye mophato gore mophato ke eng. Go na le batho ba ba iseng ba itse maikarabelo a bone mo mophatong gore ke eng. Ke sone se go nang le lereo la Setswana le re reng kgosi thuthubolo. Ga o le mo seemong sa bogosi kgosi Mangopena a tla bue a re moloi o mo motseng wa me ke wa me ga o tlo go tswa wa go mmolaya ngaka e mo motseng wa me ke ya me sengwe le sengwe se se motse ke tsaya maikarabelo a sone o tshwanetse go nne le puisano magareng ga gago le nna ga go nna le kgotlhang ka ene motho yo. Ka lesego lelapa la ga Maine le ne le na le kitso ya gore ngwana wa bone o ya mo phatong wa bogwera. Shimano na sokodisa ene o na le stoutu thata ene o na le stoutu a re sokodisa no le ko sekolong na se ire sentlano re bona gore gona gore tota setse e chaile ya gago gore a kaya ka gore ke letsola go ga bone ke Basotho ka gore bone tshwantse ba iswe teng ko papa gagwe le ena ba bua re ke hela gore romele kutlwano ko le bollong gongwe a ka nna beterenyana. Ga gona opo ba fileng tetla ka gore bile mo teng go na le gore go na le fonna bana ne ba supiwa ka dithipi ka teng mo gongwe ne ba ekediwa go ta re o go nthusa ke go aga lesaka la ko lapeng ga tsena kwa gare phapha batho ba ba ime ka dithipa ebile o tsene so ne go sena ga gona gore ba ne ba filwe tetla ke mang. They were just doing it for themselves. Seo ga se mophato ya bele metshameko ga o tlo go thopa ngwana a hetahela mo strateng ke ngwana ga mang wa go mo ruta jang gore ke ene mang ka gore go mophatong so sa ntlha ke sone se re go ruta gore o mang. Ne ba ira gore ke bogwera because ba boditse bashimane ba ba boleleng gore if bana ba bolelwe ke tlala ba re bana bolelwe ke tlala if ga o fane le bogwera wa ile sa founela bagolo gore le batla dijo le batla eng ba teng ba batlileng ba tshabile o mongwe ke rile mo tseleng a tlhokafetse wa Raseleke ka gore na se ya cause ga tene ba betswa ka garawe e bollo ba sa fiwe dijo gore go a bontsha re se ne se bogwera ne le di-rituals. Motho o reng ke tsere ngwana ga go na le semela o teng o ntheile re ke mo isitse ke mo neile Tsekisi so Tsekisi up to so far ena go te go ntsha bana ntsha molora of which melora ga se bana ba rona because DNA o etsa gakana e gana se se go bontsha gore tota ga se bone. Remoki a re ga go kgonege gore ngwana a ka tlhokafala kwa lebollong ntle le fa fela a le ka fa tlase ga diatla tsa motho yo sa itseng sepe ka go rupisa. Ga go diragale ga ile motho o nonogileng o itseng tiro ya gagwe motho ga se o diatla di metsi ke sone se re mmitsang mosireletsi. Batho ba ba mo besageng eno ya bogwera ke bašwa motho o tsa
ngwaga tse 2 tse 3 a senana a ya lebollong kgantele le ene e setse e le rara yo o ka bolotsang. Ra Mophato mongwame e ka nna motho o a nang le ngwana o setseng a siame go ka bolola. E ka nna motho o setseng a na le maitemogelo a go tsenya mophato. E ka nna motho o kgonang go fepa setšhaba gore ga a tsenya mophato o na le gone gore batho ba a ka ba hepa. Lalmamele el bitso bana bitso ke morena Alfosa sa ke mona bo lotse kampenza ga mache a betso a bolaya la ka ntwentsumlumu. Paul Kwenane le Emmanuel Makgetla ke borramophato ba dumela gore tiro eno ke pitso mo go bone ka gore ba e neilwe ke badimo. Tshenolo e tswile mo ditorong le go atlenegisiwa ke borraitsi. Go tsena mo go isene ke bua le ntatone ke tswa mo gene magele kgala ke checka mephato. Dio tse di betla mo tlhaloganya ka go monna o lwa ga tsenya mophato. Be nna go antla ke kopa le re na le meeting re ntate itse ke lwa ga yana le yana ke kopa go tsaya mophato ke batla ka moshomo bana ke ba batla go tsena mophato mo mothong o mo ke le gabo. Mephato ka me 4 tsentse mephato e 4. Ga nne ke simolla ke ya go bolola go na le ntate o mongwe wa ngaka o kileng a tla mo go nna a re nna ka se sebaka ya ka ke ya go bolola nko be ke sa bolole ke nako nko be ke tsenya lebollo ke nako nko be ke nna ntate wa lekgotla nko be e se nna ke tlang go bolola nako eo. So ke yone ya ile ya nthotloetsa ya gore ha ke fetsa go bolola ke batle go sala kganye morago ya go bolotsa ke gate fela mo ntate na gatile teng ebile thata bana ba ntha ba re ka gore nna ke bolotsa ka ko Free State ka mona go lebollo la Sesotho e ka re le simolla le ya tlase ke tsosolose Sesotho bo batho ba ba leng ka kwano ba tshwanetseng go bolola Sesotho ka mona. Ba re ba tlhaloganya le go dira tiro ya bone ka matsetseleko ebile ga ise ba nne le kgetsi epe ya leloko la lebollong le le kileng la tswa mo nameng. O ruta ngwana dio tse dintsi monna o itshwara ya dio tse dintseng yana. Ke batla ka mošwa o tlile mo o tsena sekolo go bota sa tlholo tsena sekolo o nne ngwana o thetse bagolo. Ga ba inyalanye le sepe se sa akaretsang go thopa basimane ka dikgoka go ba isa bogwera. Ramoki a re ga go thupiwe mongwe le mongwe fela. Gona go thupiwa kana go kidnapiwa ga batho. Motho o thupiwang ke o e leng gore o hositse tsamaiso. O ka tswa o tswa mophatong ya re utlwa go teng o lolwe le mosadi ga o nyetse. Ra go tsaya ka gore go ra gore ga wa ithuta molao. Ra go tsaya go gona go rutwa molao sešwa. Motho o lekaneng go ya mophatong ha re bua re tlhatsotse puo re sa lebelle dilo tsa gompieno ke motho o goneng gote o montaga o matured 22 years go go godimo ke motho o lekaneng go ya mophatong o go itseng gore ga nne wa maikarabelo wa go a somarela ga o bue le ngwana ko mophatong. Kwenane a re ga gwerisi ka ntlha ya fa ipatlela madi fela. Mophato ona tšhelete go bua nnete. Mophato o simolola ka tšhelete ya gago jaaka nna kgogaka ke 2,500 ke ya dijo 1.5 ke ya kgogo. Bontsi ba nako ke ya mogolo a batla go isa ngwana nageng nkile ka sega ntato ke tswa ka tlasa ge Andres Meile gona mogolo o kgona go isa wa rata go isa ngwana nageng a sena tšhelete a ba ke tla gona bikis nako ke ya mogolo a santse tšhelete gona mogolo o kgona go ntsha tšhelete sentle. Tšhelete wa go dirisetsa bona botlhe ba ba mo nageng before o tsenya mophato tshwanetse ntse di afatsa ngaka a bana ba go tswa o bo heditseng go patela ngaka. Tiro ya ngaka mo mophato mongwe ke go alaga
ke go pega dinaka tsa mophato, ke go sireletsa mophato gore ga gona kotsi epe tla tlhagelelang bana ba le ko mophatong. E nngwe ya diphiri tsa kwa bogwera ke gore fa go ka diragala gore mosimanyana a tlhokafale mmele wa gagwe ga o isiwe gae o felela teng mo mophatong. Ke ditsela tse dintsi tse di dirisiwang go a go bega ba bangwe ke nkgo, ba bangwe ke mogopo o na jela mo go one, ke diaparo tse a ileng ka tsone, ke ditsela tse dintsi tse di harologaneng. Mare go ne go iwa go isiwa mowa wa gagwe ko ga bone ga a sa boa ko mophatong. Mowa wa gagwe o buisiwa yang? Ka letlhare. O busiwa ka letlhare hela la setlhare sa mokgalo. Potso e nna gore a ke lebaka gore masaledi a bana a bo a fitlhetswe mo meloreng kwa dinokana. Go na le tsela e motho a fitlhang ka yone e kayang gore o na ile mophato, o feletse ko mophatong, ga a fisiwe serepa sa gagwe. Kgabagare ba Rolombo Ramakgetla ba re ba ikuetse ko pusong go tokofatsa seemo se se tswelelang go senyega se. Tsebogo ya puso e bokoa ka gore go ntse go tsweletse dilo tse di maswe tse ke di buang tse di ntse di tsweletse. Ha ne le gore ba ko ba re tsa go ba ka tlhoagalo dilo tse nka be sa tlhole di diragala nka be ba gagamaditse. Ngaka le ene a re o ne a ka atlenegisa gore ba dire le borra mophato. They need support. They must not do it by themselves because we have seen every winter, every time the kolo di tswala, we always hear gore bana either ba tlhokofetse or by the complications. We always see them mo spetlele mo ba tla ka complications. So instead we say aba qualified, rather re ba kenye mo systeming and see how they do it, or even support them. For example, get a doctor in every time they are doing circumcision, get a doctor in, assess the patients that are there for circumcision, because it's not everyone are qualifying for circumcision. Ebile o gatelela gore gone go rupa go ka fokotsa malwetse le fa motho a ka phela sentle fela ntle le karo eo. Sometimes even women can benefit in the sense that it can reduce, I don't know if you know the warts, genital warts. It reduces the chances of you getting the genital warts. And you know the genital warts are a precursor, cervical cancer that women get. So if you are circumcised, you reduce the chances of you getting HPV, so you don't, genital warts, so you don't pass it on to your partner who will later eventually get cervical cancer. Kgollo le khutsafalo ba re sepodisa ga se ba direla molemo ope. Ba dikgwedi ba batla go itse gore a bana ba bone ba phela kgotsa jang. Closure. O shifela go ke ra closure gore tata bana ba kae. Ha ile gore ba sule a batlise marapo ra bolo ke re bone ko ba beileng teng. If ga ba swa, then they must tell us gore tota ba itse kae bana ba rona. That's it. Le fa bangwe ba sa bone mosola ope mo sekolong sa setso, go bangwe ke boswa jo bo tshwanetsweng ke go somarelwa. Go tloga ka Ferikgong go fitlha ka Sete bosigo wa ngwaga ono, sepodisa se ne setse se kwetse dikolo di le 17 tse di neng di se ka fa molaong. Lenaneo la kajeno le fela mona e ba le rona hape bekeng e tla metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi ka Mantaha hona mona ho SABC2. O ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang: mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Ha be kgotso.